Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tolekedde ekintu kyaffe ekisembayo kino kyakutaano darusu yaffe eno eya idgham. Twebaza wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okutambula ate ne tumalako idgham eno alhamdulillah. Kakati agamba nti idghamu bighayri ghunnati, idghamu bighayri ghunnatin, okubuliza okutaliimu kinyindwa oba okutaliimu kuwuuna. Jukira twagamba ekinyindwa ly'eddoboozi eddungi, sawtu jamilun yakhruju minal khayshumi, eddoboozi eddungi erifulumira mu bituli by'ennyindo ebibiri nga tokozesezza lulimi, kyayeyita ekinyindwa. Kati ewanaga nti idghamu bighayri ghunnatin, okubuliza okutali mu kinyindwa. Nagamba nti sual kam hurufu al-idghami bighayri ghunna, ennyukuta za idghamu atali mu kinyindwa zirimeka? Nagamba nti jawab lahu harufani, ziri nyukuta bbiri wa huma era ze zino allaamu warra'u, laamu ne rra'u. Jukira twagamba luli nitugamba nti senga eno laamu oba rra'u emu kuzo ejja oluvannyuma lwa nuuni saakina oba tanwiinu, awo tewabaawo kuwuuna, era eba eyitibwa idghamu bighayri ghunna. Ntegereka, toyina kuwuuna kuki ku idghamu bighayri ghunna singa walabika obuufu, walabikawo rra'u oba ki laam oluvannyuma lwa tanwiinu oba nuuni saakina. Ndowooza ontegerekese bulungi nnyo. Naam, nagamba nti limaadha summiya hadha al-idghamu bilkaamili, lwaki ono idghamu bamutuma idghamu ajjudde? Limaadha summiya hadha al-idghamu bilkaamili, lwaki bamutuma idghamu ajjudde? Naam, jawab agamba nti wasummiya hadha al-idghamu bilkamili, yatuumibwa idghamu ajjudde naam li'adami wujudi ayi atharin linnuni mudghamatin. Jidam, li'adami wujudi ayi atharin linnuni almudghamatin, obutabaawo bwa buufu bwa nuuni eyeebuliziddwa mu laamu oba rra'u. Tewaliwo buufu bwonna bulaga nti wano babulizaawo ki nuuni oba ki oba tanwin nga bwe kiri eri muki mu idghamu bighunna omuli okuwuuna. Wano tewaliwo buufu bwonna bulaga nti wano babulizaawo laamu oba ki oba rra'u. Nagamba nti sual ma hiya amthilatu lidghami bighayri ghunna. Naam, then agenda akubuuza nti example za idgham bighayri ghunna ze ziriwa? Naam, nsonyiweko. Agenda kuwa amthilatu lidghami bighayri ghunnatin wa hiya, agenda kuwa example za idgham bighayri ghunna. Harufu lidgham bila ghunna, agenda akuwa ennyukuta ya idgham nga terimu kolaki, terimu kosa kinyindwa wano mu muteeko ogusooka. Then wano akwe ma'a nun saakina, wano akwe ma'a tanwin. Naam, najja nakuwa laam. Naga nti milladunhu, milla so si minilla, si minilla ne milla. Tewaliwo li'adami wujudi ayi atharin linnuni mudghamatin. Naam, kyekiri wano nti milla tewaliwo obuufu bwa nuuni yonna nti weeri osobola giwulira naye nga eba weeri. Milladunhu. Naam, allau so si anillaw obula allau
ntegereka humazati lumaza ochaba humazati lu so si humazati lu neda tukanti ma tanwin humazati lumaza ate so si humazati lumaza kiba kiulikise bulungi ne kiba kifu tukanti si buli kirungi kiba kituufu tukanti humazati lumaza malalubada malalu lalu so silani lu malalubada ukalabye deni na kwa ra'u nakamati ar-ra'u na'am nakamati mirabbihim mirra tawala ufuwachi wa nuni mirra so si minirra ne mirabbihim nam arra'ahu istaghna ochabye arra'ahu so si anirra'ahu nedda tuanti arra'ahu ochiraba deni wano nakwa aishatin sorry toyoresa baina yebobi tuka osuma kem tukanti aishatir radiyah chubaisi chirabye aishatir radiyah tirradiyah aishati radiyah ukalabye so yo idghamu bi ghairi ghunna chenkwagaza gena mu Qur'ani kumukebera kumumpa mu example insha Allah nori yasose idgham bi ghunna then nono idgham bi ghairi ghunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.